Gospodine Stamatoviću, ključno pitanje koje vjerojatno svi žele čuti, kao odgovor je koliko brzo, odnosno u kojem vremenskom roku vi možete ponuditi zatraženog radnika. Naime, ono što o čemu isto moramo voditi računa jest, ono o čemu se često priča, kulturološke razlike. Znači, je li nam bliski vaš poznanik i susjed iz Crne Gore ili netko možda s nekog drugog tržišta, pa da čujemo sad to, a onda ćemo se referirati na publiku, već su se pripremili. Izvolite. HR Partners posluje na teritoriji svih zemalja bivše Jugoslavije. Imamo organizovan sistem već dugo godina u Beogradu i na nivou Srbije, u Bosni na nivou Sarajeva i ostalih malih gradova u Bosni, na nivou Republike Srpske u Banja Luci i malim gradovima Republike Srpske, u Crnoj Gori, u skoro svim većim gradovima. Imamo svoje kancelarije, svoje regrutne centre i ovaj posao radimo već 11 godina. Tako da danas da nam tražite 10 ili 15 hiljada ljudi, kvalitetnih, provjerenih, mi ih možemo isporučiti u roku od 15 dana ukoliko njima uslovi budu odgovarali. Ono što je jako važno jeste da siguran sam da u Hrvatskoj privreda značajno ranije priprema svoje potrebe za narednu sezonu i žele da se pripreme za ono što ih čeka već krajem tekuće godine za narednu godinu. U drugim zemljama regiona to nije slučaj i ono što je opet velika prednost jeste što, recimo, u poređenju sa Republikom Slovenijom, gdje proces dobijanja radne dozvole traje od 2 do 3 mjeseca, ako vi budete uspjeli da dobijete za 7 dana i da pri tom ljudi ne čekaju u redovima, ne padaju u nesvijest od tih gužvi i tako dalje, vi ćete biti u značajnoj konkurentskoj prednosti, jer i ljudi prosto više ne žele da budu toliko izmrcvareni da bi dobili šansu da rade. Tako da što se tiče naše kompanije, vrata su apsolutno otvorena. Planiramo da otvorimo i preduzeće ovdje u Hrvatskoj početkom naredne godine, da, pošto već dosta radimo sa hrvatskim preduzetnicima, nadam se da će to biti jedan novi put u širenju našeg biznisa. Ali će vam biti muka prevesti sve sa crnogorskog na hrvatski, to će biti pretipkavanja koliko god. Ako vam ikad bude trebao pomoćni radnik u kuhinji, znam jednoga, naime kuhao je nedavno na danima turizma rižoto i prilično dobro, čak i pobjedio u tom natječaju. Gospodine Glavina, želite li se možda referirati na nešto vezano uz način pristupa edukaciji novim generacijama ili ste samo mahali onako? A ovaj broj vam je ovaj bitan. Evo ga, znači vi do 15.000, a vi nemojte reći ministru, recite da je manje. Dakle, nastavljamo dalje ovaj razgovor s jednom daljnjom tezom, osim što su sjajni panelisti, svi su ispod 2 minute što se tiče odgovora na pitanja. Gospodine Verbanec, vi ste mlad čovjek, to volim kad nas tako kategoriziraju, kao mlad čovjek radi u jednoj multinacionalnoj kompaniji. Međutim, mene zanima sad, s obzirom da ste najavili projekt ovaj koji će biti de facto društveno koristan, ne isključivo ekonomski isplativ s vaše strane, što ste možda vi napravili do sada po pitanju nedostatka radne snage na području RH, što se vas tiče? Sigurno je i vas pogodilo, ne žele baš svi biti uvijek dostupni, uvijek na terenu. Pa moram priznati da ja nemam informacije koje mogu podijeliti što se tiče naše kompanije da imamo problem sa manjkom radne snage, na sreću. Mi smo kompanija koja djeluje u 28 zemalja, tako da prebacivanje i migracije su možda nekad jednostavnije. Tako sa te strane nemam uvijek kvalitetan radnik, jako bitan. Ono što kompanija radi je da jako puno radi sa studentskim udrugama i sa fakultetima i de facto tu crpi dosta radne snage. U krajnjem slučaju tako sam i ja došao u kompaniju. Isto tako postoje 2 velika projekta ove godine na kojima se radilo. Prvi je Youth Empowerment, odnosno serija stručnih edukacija za sve nezaposlene u Hrvatskoj u cilju prekvalifikacije i pomoći da nađu svoj posao. Jednako tako sve te stvari koje radimo su neprofitne i nemaju za cilj u niti jednom smislu profit. Druga stvar koju smo napravili koja je redovna je takozvani Coke Summership, odnosno studenti preko ljeta su došli u kompaniju raditi na 3 mjeseca i nakon toga dio njih je ostao, dio njih je odlučio ići dalje, tako da pokušavamo i na taj način dati naš doprinos. Ovaj projekt koji radimo je treća stvar koja je više orijentirana prema vani, prema našim kupcima, tako da se nadamo da će ona dati nekakve pozitivne rezultate. Ponavljam, možda je to se čini kao nešto malo, međutim radimo sve da ta iskra se proširi i ovim putem pozivamo i sve državne institucije i sve ugostitelje što se tiče projekta kojeg sam ranije spomenuo vezano na poboljšanje kvalitete radne snage da se priključe ako misle da mogu pomoći u bilo koji način. Ponavljam, projekt je uključiv i imamo u cilju okupiti što više ljudi koji mogu tome pomoći.
Želimo na panelu ponuditi alternative. Alternative su na zadnjem mjestu uvoz radne snage. Naravno da bi svi htjeli zaposliti domaću radnu snagu, za sada znate i sami koji su problemi i poteškoće što se toga tiče, ali kažu da je jedno od rješenja ulaganje u postojeće radne snage na mnoge druge načine. Sad mene zanima, gospodine Lovrić, s obzirom na ta ulaganja i puste riječi kako bismo mi htjeli nešto promijeniti, vi ste detektirali de facto gro problema o kojima se razgovara onako vrlo općenito i paušalno, kao što smo mi općenito svi najbolji treneri i izbornici nogometne reprezentacije. Recite mi, molim vas, koji su stvari uzroci nedostatka te radne snage? Je li to zato što čovjek ne može uložiti u svoga radnika, pa on onda kad i nešto uloži čovjek zgiba jer je neka određena razlika u njegovu džepu napravila nešto što možda ne bi prihvatio, ali u tom trenutku mora? Pa prvo, evo, sada konzumiramo ono što smo sijali 10-15 godina, da smo demotivirali ljude da stječu znanja, vještine s rukama, a da smo fetiš promicali države znanja. To je sada to. Ja inače baš ne volim da mi opet pribjegnemo brzim jednostavnim rješenjima uvoz radne snage. Mi dalje imamo 1.500.000 Hrvata koji rade, znači ima 1.500.000 radnika, imamo još potencijal. Ono što je rješenje treba biti, ja evo sa kćeri krećem jedan projekt, učiti poduzetnike da budu poslodavci. Znači, tu mi imamo dosta u razgovorima s ljudima percepciju očekivanja. Moj sin je ugostitelj i s njim sam imao, naravno, otac i sin kad pričaju, to je najteže pričati, i kad je zapošljavao konobara, ja mu kažem nemoj primati radno mjesto konobara, jer u Hrvatskoj u Zakonu o radu nema 15 godina radno mjesto, nego ima načelo posla i rada. Definira i poslove radniku, usluživanje napitaka, time ti si poslodavac, radnik ne može biti kriv. Drugo rješenje je prekvalifikacija. Mi tu moramo, ja molim ministarstvo, jer ako ne pristupimo tome, mi ćemo sljedeće godine naći, gospodina Katića ćemo pitati zašto ne zaposli još studenata, jer ćemo tražiti još veći uvoz radne snage, a isto moramo osvijestiti, zaista ima sigurno preko 100-150 tisuća Hrvata koji traže posao. Budimo toga svjesni. Sada, kada osvijestimo taj problem, idemo pristupiti. Koje su to mamci kojima ćemo mi pridobiti ljude da se prekvalificiraju i osposobljavaju školove? Ja mislim da je emisija 321 kuhar i Masterchef napravila više u promicanju atraktivnosti zanimanja kuhar, nego što su sve nekakve kampanje, reklame i ostale. Moramo i ostala zanimanja učiniti atraktivnima, mora se uključiti televizija, cijelo društvo. To je društveni problem. Zato meni malo strah kada mi samo pribjegnemo, moramo uvesti Filipince, Ukrajince, ove one, ponovo prekrijemo problem, za godinu dana imamo još veći problem. Evo, ja bih volio vidjeti da li je to ministar turizma, da li razmišlja da 300.000 Hrvata iz inozemstva vidi samo kao turiste, ili možda neko zaista u ovoj državi razmišlja te ljude koji nisu pustili korijene, kako mi možemo vratiti 300.000 Hrvata u Hrvatsku. To bi bilo lijepo. Imao sam priliku putovati po svijetu, zahvaljujući ne samo svom poslu, nego i onim što su svi u Hrvatskoj zvali seljačijom. Bio sam folkloraš, a gdje god bi došao van u svijetu bio sam umjetnik. Dijelio sam potpise. Znači, percepcija je prokletstvo u ovoj zemlji, ali nešto vrlo bitno. Ako mi tumačimo radnicima da su oni samo usputni radnici, da u tome ne mogu napredovati, ne možemo ništa s time postići. Recimo, u našem obrazovnom sustavu, ja to uvijek uspoređujem, sad će se možda mnogi iznenaditi, bavljenje hrvatskom politikom i strategijom je kao bavljenje s osobama s invaliditetom. Recimo, svi znaju da te osobe moraju negdje postojati, trebalo bi ih najmanje 10%, ali niko od nas ne sretne ni jednog u stupnju obrazovanja, niti zna kako s njima postupati. Sad je malo teže očekivati da će netko tko završi srednju školu, a nije obrazovan za vrsnoga barmena, za vrsnoga kuhara ili za nešto, pronaći sreću ovdje kad se puno puta dogodi, sad ne želim nikoga uvrijediti, da je poslodavac u ugostiteljsku neko tko to, što tome nije primarna djelatnost. Znači, netko tko je neku lovu od neke stekao, pa to je najbolje uložiti, sad ćemo mi malo to kuhamo, nema veze, ne znam nija što će se dogoditi. Mene sad zanima, s obzirom da planiramo uvoziti radnu snagu kao u vatrogasnu metodu, imao sam priliku biti recimo u Abu Dhabiju i Dubaju. I što se tamo događa? Dođete u prekrasan hotel koji se reklamira čudo svemira, da odsjednete na 42. katu, međutim, isključivo ko vas poslužuje je osoblje sa Filipina. Ne ulazim sad, može to biti bilo tko. Tolike razlike u ljubaznosti i neljubaznosti su prevelike da mene sad zanima u ime Ministarstva rada i mirovinskog sustava, možete li nam reći je li se povećao broj agencija koje nude
strane radnike ad hoc ili još uvijek to možete nekako držati pod kontrolom da nam se ne dogodi da se uhvatimo za glavu, ovo što je gospodin Lović rekao, jer smo uveli radnu snagu da tablice štimaju, a onda rezultat krajnji bude opasan. Izvolite. Još uvijek možemo držati to pod kontrolom. Nije to baš tako kao što svi pričaju, a kao prvo cijela kvota, sad stalno smo na toj kvoti koja je tako, taj vatrogasni sustav, iskorištena 75%. Čak, recimo, i u turizmu je takvo iskorištenje, gdje je bila najveća. Najviše nam je iskorišteno u graditeljstvu. Ne moramo se mi bojati ni agencija, niti zapošljavanja stranih, a kamoli domaćih. Dakle, ovoj vladi je najveći cilj, jedini cilj zaposliti domaću radnu snagu. Znači, nikome nama nije cilj uvesti. Međutim, mi imamo sada i otvorene granice Europske unije, to ne možemo zanemariti. Dakle, vi ne možete spriječiti migracije, jer ako se sjećate, a svi se toga dobro sjećaju, kada smo ulazili u Europsku uniju, sloboda kretanja. To je bila jedna od... A sloboda kretanja je sloboda i obrazovanja vani, ne samo sloboda kretanja i zapošljavanja. Međutim, ono što mi moramo napraviti, to ćemo napraviti, slažem se s gospodinom Lovrićem, mi imamo Hrvata izvan Hrvatske, dapače i mislimo o njima i upravo ćemo određene mjere aktivne politike zapošljavanja baš za njih predvidjeti, tako da nismo za njih zaboravili, želimo ih aktivirati, a ovi koji su otišli, ja sad mislim da nije samo sve u državi. Dakle, mi cijelo vrijeme pričamo o institucijama državi. Mislim da ponešta moraju i poslodavci napraviti. Dakle, ja sam imao priliku često ugostiti ljude koji su na čelu sindikata. Uvijek sam postavio jedno pitanje pa su se smijali, su rekli ne, nećemo o tome u emisiji. Ja sam uvijek pitao sindikaliste i ljude koji nas okupljaju, jeste li ikad zajedno sa poslodavcima išli u prosvjednu šetnju prema institucijama? I onda su onako svi zastali kao, zašto bi mi to radili? Ja kažem, pa znači sve isto ovdje. Zemlja je ista, možemo je obraditi na ovaj i na onaj način. Ljudi su više manje isti. Neki zabavni, neki nezabavni, neki malo lijeni, neki rade. Jedino što se mijenjalo ovih 300 godina na ovim prostorima je država. E sad mene zanima kako je Franjo Josip uspio riješiti u 4 godine kompletan ovaj prostor pa nas uredio katastarski, pa mi ne možemo sve ove godine. Onda me zanima kako smo nekada uspjeli razgovarati o budućnosti, a sad se hvatamo za glavu i pitamo se joj, nešto smo zaboravili, pa nismo se sjetili ko Poljaci staviti u povlačenje EU fondova još nešto, joj, to nam je promaklo. Mene sad zanima, ako se odričemo nekih stvari, recimo konkretno vi se morate odreći u korist Ministarstva zdravstva koje je u takvom situaciji. Ne odričete se tih 1,7%. Ja bih malo ispravila samo gospodina Lovrića, dakle, 1,7% naknada za vrijeme nezaposlenosti nikome neće biti oduzeta, to će biti jednaka. Dobro. Samo izvor za tu naknadu će biti iz proračuna, neće biti sistem osiguravanja. Eto. Dobro, i tu se onda javlja dodatni problem, jer vama svejedno će nedostajati. Sve dalje ostaje isto. Ali će vam nedostajati, to je jedan ozbiljan iznos. Neće nam nedostajati, imamo mi iz Europskog socijalnog fonda, imamo osigurana sredstva za mjere. Nećemo pretočiti. Hoće li na vas utjecati, gospođo Hrga, možda nedostatak sredstava i hoćete li moći pružati usluge ugostiteljima? Financirat će se iz proračuna. Znači, proračun je taj koji će osigurati sredstva za naše funkcioniranje, odnosno konkretno za novčanu naknadu i sve naše redovne poslove. A mjere aktivne politike normalno da ćemo financirati iz sredstava Evropske unije i dio iz proračuna. Znači, mi u Zavodu za zapošljavanje uopće se ne bojimo nedostatka sredstava, da nećemo imati nedostatak za svoje osnovno funkcioniranje. To me veseli. Izvolite, gospodin Lović. Samo pitati, zašto su mi onda godinama bez veze plaćali to državi? Ako znači novci negdje ima, sad ih maknete, date zdravstvu, znači godinama smo mi bez veze plaćali 1,7%. Ona se možda krivo zove. Zašto ja provociram? Ja pokušavam osvijestiti da trebamo pristupiti ozbiljno prekvalifikaciji, osposobljavanju, školovanju. Čak prozivam i poslodavce, da, i poduzetnici moraju naučiti biti poslodavci. Kad ste mi pitali zašto povijest, da, evo, ovo su poduzetnici. Mi imamo riječ kapitalizam, niko ne zna šta je kapitalizam. Kapitalizam je u stvari sleng za menadžerizam. Da je kapitalizam nešto ozbiljno, onda bi hrvatski radnici najveći kapitalisti bili, jer imaju 90 milijardi u 4 mirovinska fonda. Poduzetništvo je ono što je vječno, što je živjelo u svim društvenim poricima, to je disperzirana kreativnost, to je preuzimanje odgovornosti. Konrad Adenauer, kad je radio modernu socijaldemokratsku državu Europe, jednu je krasnu rečenicu rekao: nitko nema pravo čovjeku uskratiti slobodu i neovisnost vlastite odgovornosti. A drugu rečenicu je rekao: sveobuhvatna socijalna država degradira čovjeka i čini od njega puki objekt državnog djelovanja. Tu je naš izvor problema, što mi imamo 40% sigurno profesionalno nezaposlenih, koji u stvari mi moramo u jednom trenutku osvijestiti da li oni žele raditi, ne žele i kako konzumiraju, da imaju veća prava nego ovi ljudi koji stvaraju svaki dan svoj dohodak.
Odrastali smo u sustavu u kojem je onaj koji je govorio bio najpametniji, a pitanja se nisu postavljale jer ti ljudi sve znaju. Odrastali smo u sustavu u kojem smo navikli da država treba nešto napraviti za nas, da bismo onda mi živjeli bolje ili lošije. Ovo što ste vi govorili, lupo sam glavom o tu knjigu kad su me tjerali da to na studiju novinarstva učim ono što bi trebali kolege koji bi se trebali uključiti u policy ili političke procese rade. Možda kod nas još uvijek nije jasno definirano što je čiji posao. Možda je to pred nama nešto što nas očekuje da se jasno i glasno kaže bez da budemo fini i pristojni jedni prema drugima. Sad ću ja nepristojno reći u ovom trenutku da će svatko od vas dobiti još minutu da mi da alternative za ovo što nas je sada snašlo, a onda će svi ovi ljudi koji žarko žele otići s vama na ručak, riješiti na tom mjestu sve probleme, se jedino na takvim stvarima rješavaju, nastaviti sa propitivanjem toga svega. Gospodine iz Ministarstva unutarnjih poslova, znam da vam nije lako, da morate predstavljati sustav u kojem su ljudi koji nam trebaju jamčiti sigurnost i povjerenje što iz dana u dan rade, iako nam to bude ponekad teško. Osim ubrzavanja procesa, ima li još koja alternativa i koliko trebate još u MUP-u pomoći pa da se priključimo? Imam ja doma par ovih staraca koji su višak radne snage, ali jako lijepo pišu. Izvolite. Pa, kao što ste vi malo prije jednom trenutku rekli, MUP je ovdje netko ko izvršava ovu kvotu. Da bi samo bio jasniji, MUP ne izdaje samo radne dozvole iz kvote. Postoje i radne dozvole koje su mimo, dakle koje nisu iz kvote, koje su propisane izričito zakonom za određena zanimanja. Dakle, mi moramo biti u boljoj komunikaciji, u unapređivanju sustava, dakle digitalizacijom i edukaciji službenika. Događa mi se da mi ljudi kažu koji traže dozvole, evo sad ovdje su spomenuti i Filipini, pa u jednoj maloj policijskoj postaji kad je došao gospodin i tražio je radnike, imao je radnika iz Filipina, rekao je, gospođa koja je bila na šalteru, rekla je ne, samo nemojte Filipince, još ih nisam imala, znate, sve što je novo, što je nepoznato, ljude malo odbija dok ne nauče. A naša je zadaća da ujednačimo praksu, da ljude obučimo i da znaju odgovoriti na sva ili barem sva pitanja. U tom smislu ćemo ići. Radimo izmjene, odnosno radimo sad novi zakon o strancima, on se mijenja gotovo svake godine, kako se mijenjaju razne europske direktive i mislim da tu imamo dosta prostora da pojednostavimo procedure kada je u pitanju zapošljavanje stranih državljana. Sjajno, hvala. Gospodine Rvanec, da čujemo vas, koje su alternative od strane Coca-Cola i hoćete li nastaviti pomagati ugostiteljima? Pa hoćemo, nastavit ćemo pomagati svim sredstvima i vremenom koje imamo. Uz ovaj projekt o kojem pričamo, vraćajući se na ovo što smo malo čas pričali, ima jedna zgodna rečenica kad pita direktor financija, generalnog direktora, šta ako uložimo u ljude pa nam odu? A onda njemu kaže generalni direktor, a šta ako ne uložimo pa ostanu? Tako da mislim da ulaganje u ljude koji su vaši zaposlenici nema alternativu. Moramo se potruditi, lijepo je što osvijestimo i državu i sve nas koji su problemi, ali moramo se potruditi da svako od nas da obol tome i da pokuša napraviti nešto u maloj sredini. Činjenica je da dolazi generacija, odnosno da je došla, ja sam isto dio te generacije, koja jako lako spakira kufer na kojem piše vraćam se nikad i to možete očekivati u budućnosti jer imaju prilika i mogu. Ono što je na svima nama ponaosob je da ih zadržimo, a mislim da ih možemo zadržati osiguravajući im znanje i napredak u znanju i u kvaliteti rada i to je nešto za što je zadužen svako od nas ponaosob. Hvala vam lijepa. Gospodine Stamatović, kažu da su stereotipi opasna stvar, kažu da su Crnogorci ovaki i naki, kažu da smo mi Hrvati također taki, pa sad mene zanima, ako nam možete za kraj u svojoj minuti reći, stavljate li naglasak na kvalitetu svojih radnika, odnosno zašto navijate da koristimo vaše usluge? Izvolite. Apsolutno je kvalitet jedina stvar koja opstaje, jedina stvar koja se razvija, ulaganje u ljude, kao što je kolega rekao, je must danas, juče i svaki dan. Kvalitetan radnik će pomoći nekom novom radniku da i on postane kvalitetan. Kvalitetno motivisanje i upravljanje zaposlenima će također omogućiti da ljudi ostanu tu. Mi smo naše poslovanje bazirali isključivo na kvalitetu. Ja sam živio i radio na 3 kontinenta i u mnogo zemalja ovog svijeta. Upoznao sam različite kulture, upoznao sam drugačije navike.
odrastao sam na ovim prostorima i zato imali smo želju da damo podršku ovom prostoru u jednoj niši koja je prije 11 godina bila potpuno nepoznata. Evo danas pričamo o tome kao da je to najzahtjevniji ili najpotrebniji servis koji koristi privreda, koja generiše najviše novca u svim zemljama koje su na Jadranskom moru. Odlično, znači svi koji vas danas konzultiraju za ručkom imaju 10% popusta za sljedeću sezonu. Dobro. Gospođo Hrvac, znam da vam nije jednostavno, spomenuli ste jako puno toga što Zavod radi, možda se to ne vidi s obzirom na masu ljudi koji tome gravitiraju. Izašao je podatak da je od 2000. ove godini najmanji stupanj nezaposlenosti u cijeloj Europi, što naravno sve veseli, iako nam ova mobilnost i fleksibilnost čini određene probleme. Na čemu će ustrajati Zavod kako bi olakšao probleme naših ugostitelja? Hrvatski zavod za zapošljavanje i dalje će biti pouzdan partner svim poslodavcima u pronalasku radne snage. Mi ćemo kroz individualni pristup, znači radni potencijal s kojim raspolažemo u evidenciji, nastojati ublažiti nedostatak radne snage kroz naše intervencije i putem mjera aktivne politike nastojati ih osposobiti za tržište rada. Sjajno. Hvala vam lijepa na ovome kratkom odgovoru i jasnom. Znamo da niste vi jedini čimbenik u tome svemu, da odgovarate i nekim drugim institucijama, odnosno sustavu, pa se nadamo da ćemo polako, ali sigurno mijenjati i taj sustav koji ste vi, gospodine Lovrić, više ili manje počeli mijenjati malo drugačijim pristupom. Dugo godina ste se bavili poslom, znate problematiku, imate pravo u minuti objasniti hoće li nam vatrogasne mjere biti samo početak da si stvorimo vrijeme da riješimo situaciju ili smo previše zakasnili? Pa ja bih to još veću uzbunu digao, možda dok mi tražimo 20.000 stranaca, možda nam ode još 200.000 Hrvata. Jer, pazite, pioniri divljeg zapada su vani, 300.000 Hrvata je vani, oni sad mobitelom regrutiraju ostale svoje prijatelje. Hoću reći da mislim da nije osvješteno koji je ovaj problem i ovo ja pozdravljam, svi vrlo korektno rade. Ja ovdje ne bi krivio ljude, kao kad dođe elementarna nepogoda, nije niko kriv što je potres. Naravno da svako ko izgubi člana obitelji traži kog bi krivio. Ono samo što možda prema malim poduzetnicima ne možemo pristupati kao prema korporacijama. Znači tu možda vidjeti da li institucije još u ovom izvanrednom trenutku mogu brže odraditi prema i strukturiranju. Mi imamo najbolju mrežu otvorenih veleučilišta, da još nađemo načina kako ljude koji su zaista nezaposleni, ima ih jako puno, brže pripremimo za potrebe tržišta rada, a posebno za ugostitelje koji imaju 2-3 zaposlena radnika, on nema kompetencije ni pravne, ni ekonomske, ne znam, struke. Evo tu vidim da samo moramo veću uzbunu i bolje komunicirati. Komunikacija je jako bitna. Ministarstvo je izbacilo i neke nove spotove koji vodi računa o nama, koji možda nikad nećemo doživjeti mirovinu jer smo najbolji dionici sustava, s posla na groblje, tako da je najsigurnije, ali naravno da samo ne bude toliko površno. Recite nam, gospođo Knežević-Kajari, do kad imate strategiju i plan vatrogasnih mjera, odnosno do kad ste na usluzi ovim ljudima i što biste htjeli promijeniti možda u narednih godinu dana? Pa mi bez poslodavaca ne možemo ništa u ovoj državi. Dakle, isto tako ni obrazovni program ne može bez poslodavaca. Možda i ovo je na kraju, sve se je dogodilo jer su neke stvari nisu bile spojene, što su trebale normalno biti. Vi se morate ponašati ono što vam tržište traži, a ne ono što ne traži. Pa su onda naši odlazili van jer to nisu bili traženi, a onda se na kraju nama dogodilo uslijed gospodarskog rasta jedna velika praznina koju ćemo teško sad, čak i tim vatrogasnim mjerama. Ali mjere su nešto što se mijenjaju i moramo sada pristati na to da moramo taj dio preživiti i moramo nastojati, naravno, biti pametni, konstruktivni i ono što je rekao gospodin Lovrić, apsolutno se slažem s njim. Vrijeme je za stvarno veliku intervenciju, ali svih zajedno, stvarno sinergijski moramo nastupiti jer ovdje smo svi u istoj državi i valjda toj državi želimo dobro. Da, to bi trebao biti nekakav zaključak. Dame i gospodo, svaki panel koji traje duže od sat vremena treba zakonom zabraniti. Ovaj trenutačno traje 50-ak minuta, točnije i manje od toga. Ako ima netko želju postaviti pitanje našim govornicima, pred vama su ljudi koji su ponudili određene odgovore u ime institucija, znači ne ad hominem, nego u ime institucije koje predstavljaju. Čak i ako ste neugodni, neće oni to osobno shvatiti, jer naravno ne tiče se to samo njih. Ako nemate nikakvih pitanja i želite u miru raspravljati u našem gastrokutku, zahvaljujem svima što ste ostali s nama.
kažem uvijek kad visoki dužnosnici budu sami odlazili na ručak, a vi svi ostajali, onda smo napravili stepenicu više, zato smo pritvorili državnog tajnika do malo prije, pa je on onda uspio zgibati dok ne odradi jedan telefonski poziv. Tu je cijelo vrijeme bio. Znači, jedan od rijetkih koji zna skuhati rižoto i voljan je poslušati sve što imate za reći, a naravno hvala i udruženju što nas je ovdje okupilo. Nadam se da niste umrli na ovome panelu. Molim vas da zaplješćete našim panelistima, jer su bili uistinu sjajni. Vjerujem da će biti prilike da malo porazgovarate. Želim vam puno uspjeha i kako kaže ona stara ugostiteljska izreka, may the force be with you, ili na hrvatskom, may the force be with you. Idite u miru. Dobar tek.